Utene piga ngapi? Ubu ni kubuzima buri muri eneo AFC M23 yafashe bumeze ahangaha mu mujyi wa Goma. Abajene ni benshi cyane mu by'ukuri, buri wese abari muze ahangaha, buri wese abari muze ngabo hasi uburyo bakora siporo. Noneho reka twigire kuri ya match yacu ya guverineri wa Nord Kivu ndetse na kabine ya guverineri ndetse na timu ya mobilisation muri stade de l'Unité. Ariko nk'ijisho ry'umunyamakuru nakarebye ati se koko abajene baracyari muri Goma? Igisubizo ni yego, igisubizo ni yego. Dore abandi hirya ngaha handi ku ma cercle sportif agiye atandukanye. Igisubizo ni yego kabisa. Abajene baracyari muri Goma, bamwe babanuka abandi bazamuka. Stade de l'Unité aho naje kureba umupira, ni siporo mu by'ukuri ku cyumweru tariki 30 mu by'ukuri tariki 30 kwezi kwa 11 2025 ngiye kogeza match y'abayobozi ba M23. Mu by'ukuri ubona ko ni province ya Nord Kivu guvernora iri gukina na timu ya mobilisation n'ubundi ahangaha muri guvernora. Mu by'ukuri aba guverineri harimo vice guverineri Wirimanzi yambaye nimero 9 nguwo ku mupira. Katurebe Tatsio kina neza cyane, barizamukira. Ukuvuga ngo ikipe irimo guverineri yambaye umweru ndetse n'umukara, amasogisi n'ubururu. Amasogisi n'ubururu kabisa. Irimo irakina na timu ya mobilisation. Baravuga ati ku cyumweru nta kazi gahari, reka rero duhure twikindire tunasabane ubwacu. Timu ya mobilisation ndetse na timu y'abayobozi. Ni ukuvuga ngo ikipe ya mobilisation ihagarariwe n'uwo bita Gafishi Semikore, mu gihe rero ikipe ya guvernora n'ubundi ihagarariwe irimo ba guverineri babiri, harimo vice guverineri Wirimanzi ndetse na vice guverineri Shadaraki ndetse na porte parole ndetse na Delkapa. Abantu rero abayobozi bose sasa arbitre naona iko anapengama. Rero ni match rwose iyo ahangaha muri stade de l'Unité. Katwirebere tension, katurebe uwo bita Makondero kina neza cyane. Makondero mpira arawufata ya mpira warenze, mpira warenze kabisa. Katurebe timu ya mobilisation Makondero. Makondero ariko bigaragara ko Makondero ari umukinnyi. Bigaragara ko Makondero ari umukinnyi. Wirimanzi arimo arakina ku 9. Reka turabe Wirimanzi imbere y'izamu. Ko bamuhemukiye excellence Wirimanzi, ko bamucenze nk'umwana mutoya, bimeze bite? Wirimanzi
uwo hari guturuka muri koruneri Wilimanzi guverineri ubona ko yahagiye. Ni ukuvuga ngo iyi ni maco y'ubusabane. Ati dukora akazi kenshi, twamaze igihe kinini mu mashyamba za Sabyinyo na hehe, dore ngiyo nimero 9 ya Excellence Wilimanzi. Imbere y'izamu ngaho kabisa niho bari gukinira. Ubona ko ikipe ya guverineri iri kotsa igitutu ikipe ya Gafishi Semikore ahangaha kuri Stade de l'Unité. Izi nizo nkuru nyine, izi nizo nkuru. Abayobozi bose barahari, abayobozi baracyaza. Excellence, abayobozi baracyaza ku bwinshi. Ubona ko abayobozi n'ubundi baracyaguma kwinjira ahangaha. Tukaturebe kona twirebere rwose. Ubona ko nyine ibyo bari gukina ni ibyo ngibyo, ni abantu iby'umupira ntibabimenyereye. Jasho inaanza toka. Maana kunaona utaresiste. Ngoyu anamuza ati jipe ni hatari. Maana utaresiste. Kibuga kuvuga ngo ikibuga kibaye kinini, ikibuga cyabaye kinini, iminota 5 birutse bariruka. Anategeka ngo ata jipe biraona sitaresiste. Hatari cyane. Katurebe ni match nyine y'abasaza. Visi uramubona Wilimanzi nimero 9. Ata kuvuga ngo ikibuga cyacuramye nyine nta kundi. Ikibuga cya Wilimanzi ararusoza. Excellence Wilimanzi yambwiye ngo niwe ushaka ibitego ngo afite igiha, ariko kibaza ngo Wilimanzi ko mbona atava hari, ko mbona adashyiguka, ko mbona Wilimanzi adashyiguka. Uwo w'inzobe ni umuhungu wa Gasuku bamwita Ugo. Wilimanzi ko adashyigukara, amaseka yamwishe mu kibuga. Attention, katurebe Wilimanzi Excellence pira rwose. Babona ko ikibuga cyacuramye. Hugo Makondelo, unaona utamaliza match? Siwezi weza. Niko tatapika hewa. Unatatapika hewa. Mambo iko matata. Okay, toi. Katwirebere match. Makondero arambwiye ngo arimo arashaka kuruka umuyaga. Attention, aragucenga keza cyane kabisa. Gapira arakitangira mwenyewe Makondero. Uwo ni umuhungu wa Gasuku, abantu mubazi. Abo Gasuku nyine yitwa Ugo w'ingungu. Attention, team ya mobilisation bamwita Bayona kina neza. Pira urarenga, umupira urarenga kabisa. Ubona ko ibintu, urabona ko ibintu
byabaye Chambaride defenseur Fande del Cap. Attention twiyenjoyingire bro, twiyongeye. Ni ukuvuga ngo abataramu bafashe Nord Kivu na Sud Kivu, ibintu byose bari kugenda babizana gake gake. None ubwo nuvuga ko amahoro atagarutse, ubona abayobozi singabo se bibereye muri stade barimo barikinira agapira, kabisa. Bose ubona ni abayobozi, ni abanyamipango, aba bose nibo babigizemo uruhare. Kipe iratsinda kweli, kipe iratsinda igitego. Stade de l'Unité, Stade de l'Unité. Numéro 6 porte-parole wa gouverneur Lumumba. Attention, 80 pira munyezamu arawufata. Abona ko abantu abafana barahari, abafana ko bona aribo bafite inyota kurenza abantu bari hehe, bari mu kibuga kweli. Atimpereza aramujyanye, umunyezamu ukuramo. Hakurya intare urayibona se. Ikikubwira ko ikibuga cyacuramye, umukinnyi atangira kwifata uku nguku afande yifashe. Ikikubwira ko ikibuga cyacuramye nyine, afande arakubwira ati byaharibitse kabisa, byaharibitse. Delcabe afande ni hatari kabisa. Katrabe harimo abatangiye kuvuga ati turavunitse. Bari gutura hasi. Wirimanzi ikipe ya guverineri ikaba iteretsemo icyo bita ibawo. Uramubona Wirimanzi kuri celebration ze. Ati muraza mu ipasi. Mobilisation bigendekeye gutera. Lumumba Kambere uko porte-parole wa liwali wa jimbo. Leo muko mustadi saa hizi, sijui ni kwa nini.
Ni kusema saa hii tuko mu Stade de l'Unité kukia cheza match ya football parce que ukiangalia mzuri mu zone libérée ama zone yenye inaongozewa na AFC M23, security iko total. Na kama match zinaanza chezewa hivi, ni kusema ni moja ya kuonesha kama activite zote ziko mzuri. Mukienda kubarabara, watoto wanaanza kimbia hii ambapo wanataka tease kuanza 4h30 mpaka usubuhi wako nakimbia, kwa sababu hakuna mtu wa kubaingiete kubarabara. Na shie sasa tunakutana hapa mustadi tucheze juma mzima, tumekuwa na tuko mkazi mabiro kutere, na leo dimanche ni kusema tuweze tucheze kabumbu, tu relax mwili na lakini tena tufamiane mzuri. Ni match ambayo inakuwa organize na province ya Nord Kivu, wafanyakazi wa province ama cabinet na wengine wa vijana wa sektori ya mobilisation. Tunacheza ni match amical. Na wale wanawaza ki ni wazee hawastahili kucheza, sijui unasema nini? AFC M23 dia wajeni ya vijana, na mkiangalia mzuri hao hapa ni vijana, na hawa ndio wanaongoza province wakimsaidia liwali wa jimbo Mheshimiwa Bahati Musanga Erasto, kabine yake na wengine ni wa mambo ya mwekipi ya mobilisation. Ni vijana mtupu, haiko kama ile regime ya Kinshasa ambao ni wazee ndio wanatumika na vitu haviendeki, lakini hawa ni wajeni, ni souffle ya mpya, ni energy ya mpya, na unaona kwa kisi wako tayari kabisa kucheza na kabumbu hapa. Courage yao haiko tu mabiro, courage yao haiko tu kutatua shida za raia, lakini na kustadi hapa kukiwanja hiki kiwanja ya mpira wanaonesha tena hiyo meme courage. Porte parole, unacheza, unaona unavara numero 6, unacheza numero ngapi mutere? Mustade mimi nacheza numero 9. Niko lateral ya kuume. Ni kusema kazi ya ule numero 9 ni kazi gani mutere? Yaani ni kusema numero 9 ni mtu mwenye anacheza sana na mediane ama milie, anaenda sana kuattack. Donc ni mtu ambaye yeye ndio pumzi ya timu. Yeye mtu ambaye anaweza kuyaza goal mingi sana. Mimi numero 9 wa timu yetu hii. Auogope hii ekipe ya mobilisation? Hakuna, tutawapiga sana. Tutapiga mingi sana. Sawa. Anachokaka. Excellence, unacheza numero ngapi? Uko biteri? Sasa mbona wacha chapo. Mami jamani chapo. Watu watatuua. Magrupe walisema sema tutabaonesha. Bwana utatuua kabisa. Kwa nini hamkukamata kama waambie ni match ya relax waende pole pole. Lakini huyu anajua huyu. Huyu ndio mwenye atatuponesha, lakini Igona anashika zake. Igona. Ndio mwenye niko atasema. Kama internet. Sembe mbio tu tuna ganyeta. Yes, turi kuri Stade de l'Unité. Excellence Wilimanzi. Unamaliza miaka sikimbie sasa. Ko mwambaye nka Rayon Sport? Ubanza nahindutse. Ubanza? Twahizanya. Ubanza mwahizanya. Ahizanye muri Kongo. Na gouvernement ni ilikuwa ekipe ya mobilisation na recruitment, lakini kumepigwa, sio kwa nini? Shida ya kwanza tulikuwa na arbitre mwenye haiko netre. Chasemba ni conseiller. Comment est-ce anaweza kutupatia sifa vile? Siku ingine watafutage arbitre mwenye iko netre watatuona. Ni kusema mnaibiwa? Ndio, basi Chasemba hawezi kuwa netre. Na ni message gani mulipenda mpitishe kupitia hii? Kwanza sport ni maisha. Tunashindaga mu office, inafaa wakati mwa tunafanya sport kwa sante yetu, na pia tusogeane sababu tunatumika sawa ekipe na tunapaswa kuwa sawa ekipe effectivement. Ni unite yetu, unite ya wananchi inaanzia kuongozi. Uongozi kama biko ini
ile mfano mzuri inaenda mpaka na kwa raia. Naona tunafurahi, wa raia wote wako hapa, wengi wanafurahi. Tutaishia kwa hii mechi ama hapana? Tutaendelea, maekipe zitaendelea, tutapigana na coordination, polisi, arme na wa raia pia. Nafaa tunafurahi, tunakuwa watu moja, sawa vile chama yetu kuna lengo ya kusema population yetu kuwe na kuwa nini napaswa kuambia ku. Asante. Asante.